Gašić, kojem ću pružiti ruku, reći dobrodošli. Hvala lijepa. Prvo mi je drago što ste svi moj prijatelja iz Delbešara. A drugo, pitate me kako sam odlično. Jel, jeste dobro? Znam 70 godina, ali sam dobro. Punih 5 godina u penziji. Punih 5 godina u penziji i za tih punih 5 godina u penziji napisao sam 4 knjige. Sad smo razgovarali, prije nego što ćemo se uživo uključiti u program i onda smo preletili, naravno površno biografiju i shvatili da vas je pravo krenulo kako ste u penziji. Da jedna knjiga, druga, treća, četvrta. Da mi je neko kazao kad sam otišao u penziju da ću napisati knjigu, mislio bi da nešto nije u redu s njim ili sam. Ali dogodilo se, kažu slučajno stvar, nema slučajnosti. Vi ste suštinski novinar i, kako to kaže naš, kako kaže prvi čovjek ove televizije, suštinski novinar u jednom džinglu. I bavili ste se ovim poslom 41,5 godina. I šta vas je, da vas pitam, zadržalo 41,5 godina? Prvo, ja tvrdim da sam novinar sa najdužim stažom u Bosni i Hercegovini, možda i dalje. Ja od 4. godine deveram s novinama, dakle od 4. godine raznosim novine. Da. Moj je otac streljan u Jasenovac prije što se ja rodio i trebalo je to raditi, da se pomogli kući. Onda noseći te novine godinama sam zavolio, malo sam počeo čitati naslove tamo vamo. I u neka doba sam skontao da je to moj posao, da to treba da bude moj posao. Počeli smo ljudi zvati novinar zato što nosim novine, što raznosim novine, ali ispalo je da jesam novinar, zavolio sam taj posao, ne bi ništa drugo mogao raditi. I sada kad ne bi pisao, ne znam šta bi od sebe, jer pisanje je moja ljubav, poslije porodice. To je krasno, zaista, jedna izvanredna nekako životna priča da možemo da približimo svim našim gledalcima. Kažete za tih 5 godina koje ste u penziji, napisali ste Suzu na mezaru, koja je prevedena na turski i prevodi se na njemački jezik i kažete da je to za vas najbitnije. Evo, ja ću vam kazati čega. To je prvo što je prva knjiga. Dobre. Drugo što je knjiga napisana zbog sna. Dakle, ja sam usnio svog oca koji je streljan u Jasenovcu i on mi kaže, pa Mudrumalo, ti se baviš pisanjem, a nisi ništa napisao ljudima koji su branili ovu zemlju. Dakle, u onom Drugom svjetskom ratu on je branio zemlju. Mnogima je bilo neobično da begovski sin ilegalac, ali eto on je bio taj. Uhapšen je nekoliko mjeseci prije rata, streljan u Jasenovcu, ja sam radio poslije toga. Ovo što je meni vrlo bitno da te Suze na mezaru, koja je prevedena na turski, u Dortmundu je doktor Michel Freiberg, dakle dvostruki doktor nauka, biznismen, Angela Merkel savjetnik, vrlo politički etabliran. On je valjda negdje pročitao tu knjigu i poželio je pred puno ljudi zatražio da on prevede tu knjigu na njemački i da to bude njemački proizvod, da bude u cijeloj Njemačkoj i u Europskoj uniji. I ovo je kratko. On je napisao ono što ja ne bi znao napisati, da odmah kažem. On je napisao ovako, onaj ko jednom u ruke uzme suzu na mezar, možda je nekada ispusti iz ruku, ali srca nikada je ispustiti neće, jer s vremenom na vrijeme pomisli čovjek da ovo nije mogao i nije, niti bi mogao biti plod sudskih ruku. Ono živi nekim svojim životom, nekom svojom tajanstvenošću i nekim u kraju. Prekrasno, jedno zaista lijepo napisano. Ja sam vrlo ponosan da čovjek koji je sam od sebe i književnik i dakle vrlo je i ugledan čovjek tamo da je on našao za shodno da prevede ovu knjigu. Tako da će knjiga biti 2 puta prevedena na turski i na... A šta ćemo ako krenu sad pozivim Mugdime 41,5 godinu poslije završetka karijere, tog profesionalnog života, sad ko penzioner, ako krenu promocije po svijetu, pa sjedi na avion ovdje, sjedi na avion... Ja sam do sada obavio 60 promocija po svijetu. Bez problema? Bez problema i kakvih. Ja. Dakle, nema zemlje u kojoj nisam bio, računajući Australiju. Krasno. I sad u ovom trenutku želim da pozdravim Suadu Sokolović koja sad ima promociju u Australiji i rekla je da ne zaboravim onaj pjesmu. Eto, pozdrav Suada. Bravo, pozdrav. Pozdrav Suada. Što se tiče mojih promocija, nemam nikakvih problema. U početku je bilo ovako. Tražio sam ja da promovišem. Sad traže drugi da
pitaju me kad mogu promovisati. Onda su neki ljudi kome sam se ja nudio za promociju rekli da nemaju time. Poslije toga kad je bila promocija u Parizu, onda su pitali kad mogu doći. Ja sam rekao iduće godine, onda iduće godine, tako da zlopamtilo sam u nekim stvarima kad je trebalo najviše. Jest. Niste bili nigdje, a sad pitam. Ova posljednja, što se zove Izgubljene duše. Da, to je posljednji roman. Ona miriše još na štampu. Da. I o čemu ona govori? Ona govori o nama i o njima. Dakle, govori o nama, svima. Govori o ljudima i neljudima. Međutim, ona je otišla malo dalje od ovih ostalih knjiga. Našla se malo i u Americi, našla se malo u Italiji, našla se malo i ljubavi i romansi, dakle nije sve samo rat i tamo vam, ali osnovna i glavna je priča da mi na kraju krajeva moramo sam za svoj raščiti. Nama nema druge, mi moramo živjeti ovdje. Mržnja se može izbiti jedino ljubavlju, nikako na drugi način. Prema tome, ja znam da je teško, pogotovo ljudima koji je neko izgubio nekog. Ali mi ne možemo stalno tapkati u mjestu i stalno plakati nad svojom sudbinom i stajati tu gdje jesmo. Ova knjiga otprilike govori o tome. Ona govori istinite priče, istinite događaje. Govori da se zločinci ne mogu sakriti ni u Americi, to je ta Amerika. I tamo zaglavila trojica, misle se da su utekli, ali eto nisu utekli. I ja mislim da, recimo ovaj roman koji je posljednji, on nije politički obojen. U mene nema u romanima politike. Ja sam u prvoj i drugoj knjizi čak izuzetno puno kritikovao vlast. Kritikujem i sada kako se ponaša prema šehidima, ne ponaša se nikako kako treba. Ja moram ispričati, u apoteci sam bio neki dan. Žena je trebala da digne lijek, pitala je koliko treba da doplati. Rekla 30, kaže nemam te sine ti para. I meni bude neugodno, kaže mogu vam ja to platiti. Kaže ona meni sine, hvala ti lijepa, ali šta ću kad dođem idući put, nego prestat ću piti lijek radi. Ona je majka šehida. To su priče koje su svakodnevnica ove zemlje i uglavnom su tužne, to je najgore. I vrlo su rijetke one koje su nekako lijepe, radosne, vesele, sretne i to je nešto s čim živimo, a vrlo malo je urađeno da ove radosne i vesele dođu i do izražaja, bar koliko je te i tužne u posljednje vrijeme. Pored Izgubljenih duša i pored, naravno, prve knjige koje ste napisali, to je Suza na mezaru, napisali ste još 2 knjige, Kapija života. I Ispod duge. Ispod duge, ako se sjećate, kad smo obilježavali 20 godina okupacije Sarajeva, onda pojavila se na Dugane riči. To je meni bio šlagvord da to moglo da bude tema knjige. I zaista ja hoću da kažem, duga bi trebala da bude sreća neka. Ja želim sreću ljudima ispod te duge, govoreći isto tako o ljudima koji su trenutno nesretni. Ali ja se nadam da će jednog dana ipak zasijati ono pravo sunce ovdje u Bosni. Jednostavno ne može biti drugačije. Bosna se uvijek ko Feniks dizala, diće se i sada sigurno. Moram ovo kazati. Međunarodna zajednica je pravila jedan opći metez. Oni su govorili to je sukob zaraćenih strana tamo vagno. Onda tjeraju da se pregovara Vuk i Janje. I kako će se taj pregovor završiti, Vuk će pojesti janje. Međutim, te janje više nema i taj Vuk više ne može da pojede janje. Nema gdje sad. Danas je izašla informacija koja je nekako se proširila ovim našim područjima. Ne znam jeste vi, gospodo koji nas pratite u ovom trenutku, mogli da pročitate o tom nekom agentu Centralne informativne inteligencijske agencije CIA koji je rekao šta je bio jasni plan da se napravi sukob na Balkanu, da se jednostavno ljudi onako nahuškaju jedne na druge i objasnuje sve to koliko su para ljudi za to dobili. Ali dobro, to je priča koja se nekako vuče između redova sve ovo vrijeme i bez njihovih priznanja i bez strašnih izjava. Tako da je to ovo je zaista jedno podneblje koje je vrlo čudno i vrlo posebno. Ali mi je zaista drago da vi kao u ovom trenutku pisac, Bogdan Galijašević,
Prije 4 toga... slučajne knjige. Da, 4 slučajne. Prije toga novinar, pa onda Ja mislim da i Deutsche Welle. urednik i ratnog oslobođenja u jednom Ja sam trenutku. bio 2 godine jedan od ratnih urednika oslobođenja i bilo mi je jako drago kad sam morao zaustaviti novinu kad su počeli NATO udar. Tada sam svjesno zaustavio novinu i svjesno smo zakasnili 5-6 sati, zna se da su novine nema kašnjenja. Ali mi je drago da je izašla novina koju sam ja bio urednik, skrenuli NATO udar, da skrenuli bolji dan. Još nešto da vam kažem. Penzije će se početi isplaćivati 7. decembra. To da vam kažem, a meni je drago posebno što vi kao neko ko je i sam naglasio u penziji punih 5 godina i pogledajte šta je ovaj gospodin sve napisao za tih 5 godina. Nadam se da ćete u ovom novom profesionalnom životu biti jednako uspješni i da ćete zaista i dalje stvarati i drago mi je da vas vidim da ste funkcionalni, poletni i tako puni priča za ispričati. Mogla smo 2 sekunde dobiti. Dakle, sve ove 4 knjige koje vidite, sve što se radi oko knjiga, ne ja, nego većina nas, mi to financiramo sami. Dakle, ovdje se ne radi ni o kakvoj zaradi. Ove knjige lektoriše moja supruga. I uvijek me pita kad će mi plati, jer ona profesor bosanska. A ja uvijek govorim sutra. I to je sutra već 4 godine. Ali pored toga ja kažem da sam ja izuzetno bogat čovjek. Da imam divnu porodicu, imam sina koji je naš kolega, koji je novinar također, sad bi još malo trebao biti magistar. Znači, od mene bi trebao da skoči gore više, ali treba da dostigne. Ima vremena za to. Imam divne iskrene prijatelje i ljudi koji nisu ljubomorni na ovo što radiš, čak što više kad nekad postaneš malo, imaš godina pa se nekad razboliš, ili tako? Onda to oni hrabri, tamo tako da meni zapravo ovo što ja radim, to meni drži glavu iznad vode. Ja u ovome uživam. Imaju 3 stvari koje ja najviše volim. To je prvo porodica, ili tako? Drugo, država, domovina, a treće, pisanje. Bez pisanja ne bogao nikako, kao što ne bogao ni bez Bosne. Meni je izuzetno zadovoljstvo bilo što ste došli na emisiju. Meni je hvala vam lijepo. Hvala vama što ste me pozvali. Nema na čemu. Gospodin Mugdim Galijašević, čuli ste njegovu priču, zaista je posebno. Mi idemo na kratku pauzu. Vi ste svojevremeno sigurno slušali Elvisa Preslija. Kako da nisam. Burning Love, za odjevu pa ćemo se vratiti brzo. Hvala lijepo. Ja mislim da je bilo dobro, baš se mene tiče. Bilo je odlično. Ja sam ti rekao da će to biti laganica, ono.